The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. Ka Rural Social Outreach kepada kawin gigenhun jangka Shela Presbytery jangka Balang Presbyterian. Hapo kajing peniat jangka Social Economic Life Development SELD Shela Presbytery hakakat sentrik unai biang arajar arpusan. Kala penolong ya ke Lempung IA kajing Sumar nega free medical camp. Hakaba laai kajing Sumar bad laai gi dawai ya kipat ba hakalangsa Presbytery apa primary school keberan halangsa senten kabahap apa kamau senram block. Teman basan G Stone nyota wadu secretary jangka Rural Social Outreach ulang ba kajing temu jangka nega kenhuan kalong ban ai kajing syakri kipat ba akibabon ki benta om tang hakikam syakri blai ndrei kaba khmi ru ya kiwek begi benta kiba kongsa na kajing em jangki breo kum kajing ko jingkhia lapan long ya kania rengkat kajing trelang bat ka office u district medical health officer Mausen Ram Gladon kumbalai spa san pongud ki breo ke beliau jing Sumar hakani ke free medical camp ki bakan tobi ki kelung kena bat ki breo ke balarang ba ru kumjo hakani ke singi layo ke jing kren Dr. R Suchiang medical health officer ke CHC Mausen Ram no Reverend P Nyota rengkat ke jing dan lang teman basan BL Nonglaj bat layo ke jing dawai kerku penuai no Reverend Balajiat Ramsiat beliau missionary batrai hakari Nepal balai dan rengkat ru ki bagi pastor ki teman basan bat ki orang ba katan ki babaro itip maka kentin ko on health is wealth maka jingkot jikhya tadi beron kam tam maka jingim jingi kum ki beri ngai ngalap de ka jingkot jikhya ka ba ice pa ka jingkot jikhya ka ba yarap pagila balle shibun ke yang jingim jingi kum ki beri ris lawan ki jingpang de system kala kata lu kalau penokok lu perkuta ada mlak kena ai kublai ngomong ya ka Shela Presbytery kabala sya yangi lamba jong ka SELD batnika rural service ban pelong yang ka free medical camp kali ka time kadang gaji anut kajungi bagi drum syaki kendong kecrat banyarap na kabenta kajim jungi kum kibreo ka kapate ngasmo ye doktor kajing kai ka bai ai kani kasi kalau ka kordo tinggal sama kan betam me kapor nakalian jungi ka ros salves nimla klem dapat pau kajing smo ya ka soka kajungi lamba ka DHMO District Health Medical Officer kabahadin bangi layakran lamba kali ka kunhun ke jini ban peloi kali ka free medical camp hunde gidok kami ke tuk ye kidawai gidok kami kidawai ban yo nang ban yo ban sam jaga ni kata gila ban ai free no le gidok kam ban wan sim dawai kam tam ba ka po pada sistem kam tam gini jaka ka network lu kam lebih no ibun kita izin ke ba han ki video han ni bisno ki ma de akaban ya phone ni gino di ba driver la nei kali ulang sistem kata ba balik bagi ibu hasno punya kontak ling ba asaro ba kali video ban apa po ba sedang kam mo satu weru kene ngabanjur ikilok pa mo mangole ba ungta na ba bunsin na ba ile gino jakaro di ba kilok pa kimju da yesim benta pat kilometri bunsin lagi program ni ulong ru ibe tangi kilometri mo de kade kapo kade kata kapo ba kilok paru gede ban yesim khelang ha be de ba ko je khe jong ki kulung di kun kiti ha be de ba ka jengna ni start jong ki kun kiti ro mo menta ka phe ka bala start ba onde su kum di por men swangi imtang daga bare bare onde menta
ni haban le school road lama ba di fiwat kam gitu gitu jakaro kidon kam be kita ka qualification bagi ong kerdan ga ba filada de kadang ya ko to pay kadang start ka kam ko kadang luna kala change kom ai kam ai aga kamai ai ban sai kunikti de ya ai ba kene kata ka jing pakat ka ba rim duni ka ba ong ba gi kunikti ndon kam ga jing ka start de bahkan kelanu baru ikut ikti gitu ban yo ka jing nang start ba paka ba ka jukwa jikya ba paka kenang ba ka society la ne kata ka imlang salam la ne bisno ba thaw ba kari ba jadi kan kyo ma